Assalamu alaikum YouTube көрөрмандар жана менин подписчиктерим. Бул видеодо арабаш койлордун баалары болмокчу. Каналдан алыстабай бир подписка, бир лайк баса кетиңиз. Анда эмесем обзорду баштадык. Assalamu alaikum шеп. Канчадан экен буларыңыз? 25 миң сомдон 4 башы. Канчадан бербедиңиз? 20 миңден сурады, берген жоксуз. Тиштери кандай? Козу тиштери, козу кочкор бар, жакшы экен. Красноярскийге салам экен туугандар. Кайсы жактан келди бу койлор? Нокендик, Базарыңыз берсин анда акем. Шеп, канчадан алдыңыз муну? 20дан алдыңыздар, Тиштери кандай булардын? Козудан 2 тишке чейин, Канча баш бар бу жерде? 53 баш, 20дан тегиз алынды ошондо. 19, 20, 21. Ошондо общий чачканда 20дан тура келип калды, Бул каяка кетет азыр? Өзбекстан каерине? Анжан, өзүңүздөн тартып коюнбу? Менен блогер. Салам айтып койсоңуз болот тааныштарыңызга. Анжанга ассаламу алейкум дейт туугандар. Жакшы ака. Assalamu alaikum шеп. Булар кандай алынды же сатып атабы? Алынды. Канчадан алынды буларыңыз? Аркылы. Канчадан канчага чейин? Билбейсиз, Сиздерден эмеспи? Өзбекстанга кирип кетип атат экен туугандар. Элдер айтыш боюнча шу Өзбекстанга кирип кетип атыптыр туугандар. Баасын билбейт экен, ээси жок экен, көргөндөр айтып жатат. Канча баш экен, примерно 50тен ашык болса керек туугандар. Шеп, канчадан экен булар? Кимден экен? 20дан кеми бар экен туугандар. Булар кандай болуп калат тиштери? Козу бар, Канча баш берди? 30 баш козу бар экен, 20дан кеми бар деп сурап атат туугандар. Булар алындыбы шеп ошондо? Тандап атабы? Канчадан сода болуп атат? Эми сода болуп атат экен туугандар. Шеп, канчадан экен кочкор барыңыз? Аке. Канчадан экен? 26дан кеми бар экен. Тиштери кандай булардын? Козу бар, Канча баш берди? 2, 4, 7 баш экен туугандар. Шеп, кимден экен буларыңыз? Сизденби? Канчадан экен булар? 35тен, Канча баш бар берди? 13 баш. Тиштеричи? Козу бар, Канчадан бербедиңиз? Сода болдубу акам? 40ка бербедим. Актыбы? 40ка бербептир. 85, кулагы 19,5. Бою 85. Линиясы кандай болуп калат? Шанхай, Арашан, Таза кандуу Арашандардан. Анда телефон номер айтып коюңуз, кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп алышат сиз менен. Жок. Кереги жок ба? Болду ака. Нассага туугандар. Канчадан саттыңыз акам ошондо? Саттыңызбы? Жок, Сатты элексиз, Жаңы эле келген окшойсуң да? Сатты эле экен туугандар. Канчадан сатылды акем? Сатылыптыр туугандар. Аке, канчадан сатылды? Айт. 19,5-дан сатылыптыр. Тиштер кандай экен билбейсизби? 2 тиштер, Баары эле козу кочкор бар окшойт, Канча баш экен бу жерде? 20 баш, 19,5-дан 2 тиш козу кочкор бар экен. Шеп, канчадан экен буларыңыз? Козу барыңыз? 18ден. Канчадан сода болуп атат? 16, 16,5-дан сода болуп атыптыр туугандар. Айбек Базар кабар, YouTube. Тиштери кандай булардын? Козу барбы? Козу бар, Козу кочкор бар экен туугандар. Шеп, канчадан экен буларыңыз? 15тен, Эмнеси кандай? Эркек бургачыбы? Барды козу кочкор бар, Канча баш бар бу жерде? 20 чактык, 21, Канчадан саттыңыздар ака? Сатты элексиз, Шеп, канчадан экен буларыңыз? 23 миңден, Тиштери кандай? Бардык эле козу, козу кочкор бар. Канча баш бар бу жерде?
15 başı. Kançadan sattınızlar? 21'den satılıp tur tuğanlar. Kançanı sattınız? 5'ön sattınız ha? Uka mağındı o satılıp da o. Satılıp ketti. Kançadan sattılar? Cigirma beş tası 22 jarımdan dedin bi? 22'den ha? 14 tası ne dedin? 19 jarımdan satıldı. Adağıçı? 21-22'den satıldı 14 tası. Oşunda kança baş var bir yerde? 56 başı. Dişleri qanday? Qozu var ha? Barlı qoçqar var ha? Qozu qoçqar var. Qayaqqa ketdi bu? Tajikistan'a ketdi o'xshaydi da. Batken ili Tajikistan. To'shna bilbeysin ha? Tuğanlar özünüzler uqdingizlar. Mana aka. Qanchadan kem bu shep qo'zvarınız? 16'dan kem var ha? Tişleri qanday var? Qo'z var ha? Qo'z qo'chqor var. Sattınız mı je emle geldiniz bu pazarga? Satып aldınız ha gayra? Şep kimden kem bu ucak? Sizden mi? Kançadan kem bu arınız? Kança? 15'ten ha? Tişleri qo'z o'xshaydi ha? Qo'z qo'chqor var mı? Qo'z qo'chqor var. Kançadan sattınızlar? Satalaksizlar mı? Satalaksizlar ha? Kançadan kem bu arınız? 25'ten ha? Tişleri qanday? Qo'z var ha? Qo'z qo'chqor var ha? Kançadan sattınız? Satılılek ha? Berilbegen senavari var mı? Soda bollek ha? Soda bollek eken tuğanlar. Ava qancha eken bu qo'z? 28 bin berip atam. 28 ming siz berip atasiz ha? Özünüz qancha so'rayapsiz aka? Ha? 50 ming so'rayapsiz ba? Tishi qanday? Qo'z ha? Parodasi qanday anda? Arashan ha? Qo'zi qo'chqor ekan tuğanlar 50 ming so'rayaptir. Siz qancha berdingizdi? 28 mingga berib yatadi. Arashan ekan tuğanlar. Liniyasi qanday o'qiyapti? Karzeyt ha? Boyu qancha bunun? 85 plus. Qulog'ichi? O'lchövdünüz ha qulog'ini? 19-20 ta kereginde. Shep qanchadan kem bu arınız? Qo'z varınız? 17 ming so'mdan ha? Tishlari qanday? Qo'z var ha? Qo'z qo'chqor var ha? Qanchadan sattınız? Satkan joqsiz ha? Berilbegen senavarichi? 15'ten bermediniz be? 15'ten berbeptir. Qancha baş aka berdi? 5 baş ha? Qanchadan aldınız shep? Uqqan joq tuğanlar. Qancha aldınız aka? Uqqan joq tuğanlar. Shep qanchadan kem bu arınız? 22 ming so'mdan ha? Tishlari qanday? 6 tishlari, sovuqlari barlar. Qancha baş var bu yerda? 10 başı. Qo'lingizni ko'rsatib qo'ying, qanchadan soda bo'lyapti? 21 mingden avana 4 tane soda olur. 21 mingdan o 4 ta soda bo'lyapti. Avardalar shundaylar? Ha. 6 tish, 8 tishlar ha? Shep qanchadan ekan? Qo'z varınız? 10 dona. Emnesi qanday? Erkek burg'achi va? Erkeklar ha? Berilbegen senasi qanday bo'lib qoldi? 9'dan bergen joqsiz ha? Qancha ekan aka bu? Ah. Çok seriöz aytsangiz aka. Tamasha ko'yak ekan. Qancha do'st aka? Ya. Qancha? 110 ming berayın. O 110. 84 mingga bermaydi. 8400 be? 84 mingga bermaydi. Tamasha ko'yak ekan. Shep qo'z var qancha ekan? Aytqisi kelgan jo'q, naraqqa bosib ketdi tuğanlar. Qo'zi qancha ekan shep? 12 jarımdan 25 ming so'm ha? Emnesi qanday? Urg'achi erkek? Erkeklar ha? Bermegen senasi qanday bo'lib qoldi? 19 ga bergen jo'qsiz ekan ha? Ha, yaxshi. Shep qanchadan ekan bu arınız? 25'ten. Tishlari qanday bu arning? Ek tishlari barlar qo'chqor o'xshaydi ha?
Urgaçı var ha? Berilbegen sene varınız qanday yok kaldı? 22'den bergen joksuz ha? Sattınız mı? Kançadan sattınız şeriklerin? 24'ten sattınız ha? Kança baş eke bir yerde? 4 baş ha? Şep kozu kança eken? 16 bin so'm ha? Tishi qanday? Qo'zi ha? Urg'achi? Urg'achi ekan.